Radio Kosovo, drugi program. Usput rečeno. Rečeno. Emisiju priprema Fadil Ibišbegović Redžepi. Poštovani slušatelji, vrijeme je za našu sedmičnu emisiju Usput rečeno. U ovoj današnjoj bit će riječi o FSK, odnosno bezbjedonosnim snagama Kosova, s naglaskom na pripadnike bošnjačke zajednice, a koji su između ostalih nevećinskih zajednica na Kosovu dio njih. Bezbjedonosne snage Kosova su nove, demokratske, multietničke snage, a između ostalih argumentiranih epiteta s ponosom nam naglašava direktor njihovog ureda za odnose s javnošću Ibrahim Šalja i iznosi podatak da je pripadnika nevećinskih zajednica 11,10%, a Bošnjaka 1,73%, odnosno 54 oficira i vojnika uopćeno. Što se tiče ljepšeg spola, žena profesionalnih vojnika, gospodin Šalja kaže da je njihova zastupljenost od 8,24% zadovoljavajuća, ali kako je naglasio, tendencija je da se taj broj uveća, jer za to ima i prostora i dobre volje. Kosovske snage bezbednosti su nove, profesionalne, multietničke, lako naoružane i uniformisane bezbednosne snage koje su podložne demokratskoj civilnoj kontroli. U KBS-u su članovi pripadnici svi nacionalnosti, bez obzira koje nacionalnosti su i iz kojeg dela Kosova su. Do sada mi imamo 11,10% pripadnika manjina u KBS-u. To znači da je više od 10% ovaj procenat koji ima neki nepisani zakon u Kosovu da u institucijama treba da bude do 10% manjina. Znači mi imamo 11,10%. Da. To je dobar procenat. Da. Žena, ženski rod u KBS-u je 8,24. To je dobar nivo, ali ne znači da ne treba da se radi u budući da bude veći broj žena u KBS-u. A da li postoji određeni procenat kao standard, kao zahtjevno? Nema neki standard, tako su i svi vojske drugih država, to zavisi od sve. Ali što viši procenat, to bolje. Naravno. Respekt prema ljepšem spolu. Da. Sada imamo manjina, na primjer srpska manjina je u posljednje vrijeme uključena u KBS-u. Od ukupnog broja što imamo sada od komuniteta 11,10, ovog ukupnog broja 5,28. Da, to su pripadnici srpske manjine, uključujući posljednje vrijeme i pripadnika KBS-a od severnog dela. Znači to je više od polovine, malo više od pola ovog procenta, što je zadovoljavajuće. Tako mu dođe. Drugi manjina, to su Aškalije, Kroati, Egiptijani, Gorani, Roma, Turka, Makedona, ima i još po neki, jedan je Nemac, pa su Crnogoraca su 3. Sada dolazimo kod onog što vas interesuje za bošnjačku manjinu, to je 54 su iz bošnjačke manjine, a to znači 1,73% od ukupnog broja pripadnika manjina. Ako sam dobio tačnu informaciju da je konkurs u toku za novih članova. Da, imamo proljećni konkurs, nije za obične članove vojnika u KBS-u, nego je za upis u Vojnoj akademiji, Vojni centar, Univerzitetski vojni centar kod nas. Ima tu još nešto da objasnimo. Nije samo za studijski centar, Vojni studijski centar od KBS-a, nego mi imamo i druge mogućnosti u sarađivanju sa drugim zemljama. Mi vršimo tu regrutaciju i za druge partnerske zemlje, šta mi sarađujemo dobro s njima. Pa tako imamo Kosovske snage bezbednosti, znači KBS, vrši prijem kadeta koji će studirati u sljedećim univerzitetskim centrima. To su znači mogućnosti. Centar za univerzitetske studije KBS, to znači Američki univerzitet na Kosovu, jer ide to zajedno. Kod nas kadeti završe paralelno ovi dve fakulteta. Centar za univerzitetske studije u KBS i Američki univerzitet na Kosovu. Pa onda je Republika
Republika Turska ima za Vojnu medicinsku akademiju, pa onda je Nemačka kurs obrazovanja za oficira logistike, kurs obrazovanja za oficira inženjerstva i inženjeringa, pa onda je Republika Makedonije, to znači upis u Vojnoj akademiji, a to je za naše manjine koji imaju materni jezik, srpski, bošnjački, crnogorski, to. Ne znači da oni u Makedoniju će studirati na materni jezik, ali studije su, kako da kažem, više bez jezični barijera. Lakše je na makedonskom nego na albanskom. Da, i zasigurno imaju pravo da odgovaraju na svom jeziku, a literaturu da se snalaze, je li tako? Da. Veoma dobro su sarađivali, već imamo novi oficira od Vojne akademije u Makedoniji i imali su puno uspeha u studiranju. Evo upravo gospodin Alen Vrević, N-Toger, potporučnik, on je završio u Skopju. Da, pa to je bolje kad imamo živi primjeri, ljudi već to prošli, bolje da to pričaju. Za buduće članove FSK-a šta je potrebno? To je veoma važno za kandidate koji su zainteresovani, jer ako su dobro informisani su bliže uspjeha. Kandidati koji se prijave za školovanje u Centru za univerzitetske studije treba da dostave dokaz da je državljanin Republike Kosova, da ima završenu srednju školu, da nije kažnjen ili krivično gonjen od strane pravosudnih organa, da je starosti od 18 do 21 godine na dan prijavljivanja, da je dobar poznavalac engleskog jezika, da nema telesne deformacije i tetovaže u vidnim delovima tela. Koji testovi će da imaju da polažu za prijem u KBS-u u Centru za univerzitetske studije, to su esej na engleskom jeziku, test veština u obliku opšteg testa inteligencije. Jedan test je ESL, to znači je za engleski, fizički test, intervju, pa medicinski pregled, matematički tekst, pa je jedan tekst TOEFL za engleski, test za vodstvo, liderstvo i nedelja zero. Posljednja znači kad već su pripremljeni u našoj akademiji, pa imaju onu prvu nedelju testiranja kao nedelja pakao, pa ko izdrži, ko ne, onda popuštaju od kuće. Kad ubuče uniformu. Ne da ohrabrujemo bez argumenata i bez baze, šta možete da poručite zajednicama, mladima, ženama, muškarcima? Mladima koji su pripadnici manjina na Kosovu bi poručio da ne imaju predrasude da je teško na KBS-u upisati se. Velika je prilika za njih, jer imaju perspektivu, imaju, kako da kažem, budućnost na karijeru i dostojanstvo na platu i sve to. I zato mislim da je dobra prilika, nek se pripremaju, nek konkurišu, nek malo više na engleskom, nek se upućuju na to, jer engleski jezik je, kako da kažem... Da, veoma bitan, da. Veoma bitan i za perspektivu. Oni su dobrodošli da budu članovi KBS-a, da budu novi kadeti, oficiri KBS-a, mladi oficiri koji su ovdje i pripadnici manjina, već su stekli dobre rezultate i se mi ponosimo s njima. Poštovani slušatelji, nastavljamo s našom sedmičnom emisijom Usput rečeno, pričamo o zastupljenosti pripadnika bošnjačke zajednice u bezbjedonosnim snagama Kosova. Jedan od oficira bošnjaka pripadnika bezbjedonosnih snaga Kosova je poručnik Edin Janus i on nam kaže da je još prije 9 godina, odnosno na samom početku formiranja ovih snaga, postao dio njih i da je veoma zadovoljan i sretan obavljajući svoje vojničke dužnosti. Inače, mjesta za napredovanje u službi ima puno, što je pokazatelj toga i njegov nedavni 9-mjesečni boravak i trening usavršavanja u Njemačkoj. Bezbjedonosnim snagama Kosova pridružio sam se prije 9 godina, odnosno od samog formiranja FSK-a. Kada sam saznao da se otvorio konkurs, odmah sam se prijavio ispred bošnjačke zajednice i bio sam primljen. Nakon završene osnovne obuke koja je trajala punih 9 nedelja, dobio sam čin potporučnika u brigadi za brzo reagovanje u Mitrovici, na poziciji šefa transporta, i mogu reći da se
Nijednog trenutka nisam pokajao što sam se pridružio FSK-u. Trenutno imate čin poručnika. Kakva je vaša pozicija i da li kao pripadnik nevećinske zajednice, odnosno bošnjačke, u tom kontekstu imate dovoljno autoriteta kod vaših vojnika? Na poziciji poručnika unapređen sam nakon skoro 7 godina službe, a kada govorimo o saradnji sa kolegama i mog voda, mogu reći da odlično sarađujemo. A što je najvažnije, postoji međusobno poštovanje i uvažavanje. Od samog početka dobro sam prihvaćen i nikada nije bilo problema po tom pitanju. Edine, nedavno ste se vratili iz Njemačke, a gdje ste kao oficir bezbjedonosnih snaga Kosova proveli jedan duži period. Recite nam koji je bio razlog vašeg boravka van Kosova? Dobio sam priliku za usavršavanjem u Nemačkoj, gdje sam proveo 9 mjeseci. To je bila dobra prilika za mene jer će mi to pomoći u daljem poslu. Prvih 6 mjeseci sam pohađao kurs nemačkog jezika, a 3 zadnja mjeseca bila je obuka. To je bilo jedno dobro iskustvo. Pored Bošnjaka u FSK-u radi i veliki broj pripadnika iz drugih zajednica na Kosovu. Da li su po vašem mišljenju, a konkretno u vašoj jedinici, oni zadovoljni i ravnopravni sa pripadnicima većinske zajednice? Da, kosovske bezbednosne snage su multietničke snage u kojima su zastupljene sve manjinske zajednice koje žive na Kosovu. Sa sigurnošću mogu reći da su sve zajednice, kako bošnjačke, turske, srpske i ostale manjinske zajednice, ravnopravne i ne postoji nikakva podjela među zajednicama. FSK su podjednako otvorene za sve pripadnike manjinskih zajednica. I na samom kraju recite nam, da li preporučujete mladima iz svih zajednica koji bi voljeli ili vole obavljati dužnosti, da kažemo vojnika, da se priključe FSK-u i šta bi trebalo da oni imaju, da li je taj proces kompliciran? Svakako da bi svima preporučio da se prijave i postanu deo FSK-a. Ovom prilikom mogu reći da tokom ovog mjeseca otvoren je konkurs za Vojnu akademiju u Makedoniji, za Vojnu akademiju u Njemačkoj, za Vojnu akademiju u Turskoj. I koji je uslov za one koji žele da se prijave za prijem u tim akademija, znači koja je starosna granica, koji su uslovi konkursa? Za Vojnu akademiju u Makedoniji starosna granica 18-21 godina gdje je potrebna završena srednja škola. Za Vojnu akademiju u Njemačkoj potrebno je imati osnovne studije. Za Vojnu akademiju u Turskoj potrebno je znati određeni nivo turskog jezika, da se nakon toga godinu dana studiranje turskog jezika u Vojna akademija u Turskoj. A u međuvremenu 2 generacije završili su Vojnu akademiju u Makedoniju, gdje u prvoj generaciji 2 pripadnika bošnjačke zajednice i 2 pripadnika srpske zajednice. Isto tako i u drugoj generaciji 2 pripadnika bošnjačke i 2 pripadnika srpske zajednice završili su isto tako Vojnu akademiju. Ove godine završava se 3. generacija gdje nakon toga dobijaju prvi čin oficira potporučnika. Gdje nakon određenog vremena, nakon 2-3 godine rada, dobija se unapređenje u poručnika. A njegov kolega, potporučnik Alen Vrević iz Dobruše, kaže da u njegovom vodu 30 ljudi, sve je super organizirano s puno rada i respekta i vojničkog i onog međuljudskog. Želja mu je da se, a inače momentalno je raspisani konkurs, što više mladih iz ne samo bošnjačke, nego i svih drugih nevećinskih zajednica priključe bezbjedonosnim snagama Kosova. Naravno, radno vrijeme od 8 do 4, jutarnja smotra, primanje zadaća i organizacija sa svojim podoficirima, pošto sam komandant voda za transport u 2. bataljonu, tako da imam mnogo dužnosti koje ujutru, naravno, po primanju zadataka organizujemo i nastavljamo do 4 sata. Znači vi komandujete vodom u našem FSK-u, koliko vod broji vojnika? Vod, da, 30 vojnika. Da, kao jedno odjeljenje. Da. Vi ste Bošnjak. Kako se osjećate na početku? Vjerovatno je bilo malo teže, ne znam kako pričate albanski i to, ali recite mi otprilike da li je bilo problema, kakvi su međuljudski odnosi i da li vas poštuju vojnici i većinske zajednice? Vjerujte, pošto naravno većina vojnika iz većinske zajednice, ja stvarno od početka nikada nisam imao problem, albanski jezik govorim odlično, tako da apsolutno od početka, od kako sam završio Vojnu akademiju u Skoplju, pošto sam završio Vojnu akademiju u Skoplju u Makedoniji, do sada ja nikada nisam imao ni jedan problem sa vojnicima, niti sa svojim nadređenim. Da li u vašem vodu postoje članovi drugih zajednica, turske, srpske, romske i tako dalje? Da, postoje. U istoku figuriraju naravno Bošnjaci, srpske zajednice nema u bataljonu istoku, ali do sada... imamo drugim, tu informaciju imamo, da. Da.
ali do sada ja evo već gotovo 2 godine da nisam imao niti lično problema, niti su imali problema oni sa bilo kim iz većinske zajednice. Prošli ste obuku normalno i nakon fakulteta i tako dalje, je li to klasično kao pešadijska četa, vod ili... Da, ja sam završio rod pešadija u Skoplju i naravno sve obuke. Posle Vojne akademije su imali obuku prilagođavanja u Uroševcu koja je trajala oko 6 nedelja i naravno smo se prilagodili što nam je vrlo bitno bilo da nastavimo da radimo po sistemu Korskih bezbednih snaga. Da li ste vi išli u Njemačku, to je bilo organizirano, koliko je trajalo 9 meseci za usavršavanje? Ne, ja nisam još, ali naravno to ima sistem oficira koji idu na usavršavanje, pa će verovatno ja doći na red. Ne verovatno, nego sigurno, ali sve naravno idu i drugi oficiri iz manjinskih zajednica. Ne ostajemo samo ovde, nego kao i svi ostali oficiri, bez obzira na pripadnost. Očekujete ubrzo da se formira vojska Kosova? Pa, vaše mišljenje? Moje lično mišljenje i da smo spremni, da naravno očekujemo i da Korske bezbedne snage imaju podršku od manjinskih zajednica, to je sigurno, i ubrzo se nadamo da će biti formirani jer već smo spremni za to. Šta možete na kraju da poručite mladim Bošnjacima i Bošnjakinjama i uopće svim zajednicama na Kosovu što se tiče FSK-a? Pa evo sad i baš sad trenutno i konkurs za Vojne akademije koje su ponuđene Ministarstvo FSK-a, naravno poručio bi da definitivno probaju, konkurišu i naravno posle toga i dođu jer jedno odlično iskustvo, posao naravno, a i nema nikakvih problema za Bošnjake. I na kraju poslušajte jednu djevojku, Bošnjakinju iz Peći, njene dojmove i obaveze u vojsci, odnosno u bezbjedonosnim snagama Kosova. Ste profesionalni vojnik Jasmina Šabanović. A inače, ako se ne varam, dobio sam informaciju da ste vi i instruktor u kabinetu za jezike. Da, evo već 2 godine. Kako izgleda to biti profesionalni vojnik i ljepšeg spola, nježnijeg spola? Pa ovako, to je jedan posao koji volimo. Znači, to je nešto što se radi sa ljubavlju jer je zadovoljstvo da prenesemo ono što znamo, da naučimo i druge. Da li ste zadovoljni s brojem žena? Pa ovako, znate, zavisi od baze gde ste, ali ovde gde sam trenutno da. I u kabinetu jezika gde sam trenutno ima nas dosta. Znači i onda svaka je imala istu šansu za treninge i za tako to. Tako da. Zadovoljna sam. Znači, vi ste žena Bošnjakinja, profesionalni vojnik. Kako vam je to na početku izgledalo što se tiče međuljudskih odnosa, kontakata, prijateljstva? Pa znate kako, nekako na početku kad sam počela ovde da radim pre 8 godina, ni albanski nisam dobro znala, znači. I onda malo bilo je malo teže dok nisam počela da pričam i ja sama taj jezik, ali ljudi su me prihvatili. Znači i čak i kad bi pogrešila kad govorim, niko se nije smejao niti nego baš su vas podržavali. Da, i onako nikad nisam imala taj utisak kao ti si manjina, znaš, i onda ti nisi dovoljno dobra ili dovoljno vredna, ne. Dok ovako sada kada predajem ovde strani jezik, znači sada nekako imam studente i koji su različite nacionalnosti ovde. Imam tu prednost, znači da upoznajem mnogo više ljudi i da mnogo više širim znanje i nekako evo sada sa zadnjim grupom, oni su bili Srbi, znači i onda i njima je bilo onako lakše da imaju nekoga ko može da im prevede ili bilo šta im. To je jedna privilegija da budem ta koja može da govori i taj jezik i taj evo i treći jezik i tako. Tako da trenutno nema ničega što me muči, što je teško, znači imam podršku mojih kolega za bilo šta. Da li vam je bila teška obuka što se tiče klasično fizičke priče i recite mi u nastavku planovi. Da li imate planove da odete činovima više, postati oficir? Pa eto, na početku bilo je teško. Mi smo ipak svi bili iz civilnog života, nismo navikli na vojnu disciplinu i to. Ja sam tad imala 22 godine. Znači bila sam baš nije mlada, ali dosta sam mlada bila. Bilo je to za mene kao šok, prvo vreme, zašto mi on viče, pa ništa nisam uradila ili znate kako već. Ali onda sam uvidela da je to tako, znači vojska tako funkcioniše, tako mora. I onda više mi nije teško bilo i taj fizički deo, ako nešto nisam mogla, imali smo vremena da izvežbamo.
tako da nije mi teško bilo i stekla sam drugare i to su mi i kolege danas. Tako da. Predavanja su uvek na engleskom jeziku, bez obzira na nacionalnost ili na stepen znanja naših studenta. Ako čovjek više sluša jedan jezik, on ga i nauči bolje, znači. A sad, ako prevedemo stalno, hajde na bosanski ili srpski ili turski da prevedemo, onda ni taj naš student sam, on se ne angažuje jer prevešće mi i kao dobro je, ali ne praktikuje se. Ali, kažem, primjer za neki njihov zahtjev kada je trebalo, kada su, na primjer, hoćemo za vreme pauze i onda hajde malo kao da popričamo malo slobodnog vremena i to. I vidim da im je mnogo lakše bilo i slobodniji su bili i sve. I malo ste, normalno, dotakli smo se toga, poštivanje, međuljudski odnosi su na nivou. Šta možete da poručite drugim ženama? Vi ste primjer žene profesionalnog vojnika u FSK-u. Pa ovako, ja sam kao vrlo mlada ušla ovde, ali trebalo mi je vrlo malo vremena da se naviknem jer prihvaćena sam sa veoma dobro. Ali što se tiče drugih žena, pa mogu da kažem da bih voljela da nas ima više. Za FSK, znači za KSF, nudi mnogo treninga i izvan zemlje može da se napreduje. To je jedan posao koji je privilegija, znači nositi uniformu. Tako da voljela bih da nas ima više. I poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna u nizu naših sedmičnih emisija Usput rečeno. U ovoj današnjoj smo pričali o životu, zastupljenosti i svemu što se tiče bošnjačke zajednice koje su dio bezbjedonosnih snaga Kosova. Vi ostanite i dalje na valima Radio Kosova, slušajte program na bosanskom jeziku.